السلام علیکم مرادار چاروکا مراگش بزان امرائی کرند پدا شمیزمتا ساڑی شرپند چاروکا مروچیما گب جنے بلوچستان مرکزی راشونانی کیا پرچہ یک پیج سرانیا ما گندگیں کے بلوچستان پمشکا روچ پروچا جاور کسنا نگیگ بوانا جاور نگیگ بوگے مہنا اشین کے بلوچستان اچ وڑے کجام ہم مزنے کے سنا مرکزی راشونے بلوچستان وطین کا ہر کسی گل کے سنا اقتدارہ بے یا آئیر سیٹ بے رسی بلے بلوچستان اما کے جیڑا ہاں شریع سرا ارت چاری کنگ نوا آئی وجہ اشین کے آیا بازن کے سنا اتیما سٹانی وسط کا یا بازن کے سنا دومی راشونا کہتے ہیں آئیے موقف تائیدہ نہ کا یا کہتے ہیں مختلف کہتے ہیں پارٹیانی جوڑ بیک تو آیا بلوچستان گستگیں بازیں دہکان چا پرچا چو بزدگیں انچو لگی کہ پاکستان امرائیں بلے پاکستان اچھا جتائیں تو ماں گندگیں کہ بلوچستان تہا آوڑیں کہ سنا سیاسی گہمہ گیمیے چستو ہیری ماں آوڑا نگندیں بلے بلوچستان جندے ہم بنجائی مرکزی راشون ہم کہ سنا یک دومیہ گو امراداری نہ کنا یک دومیہ گپانی موقفانی تائیدہ نہ کنا اور یک کسی وکی وطی کہ سنا موقف وطی ہوتی گپے تو مروچی پمشکا بلوچستان امک کے استنا پیڑے امک دھمکی کے استنا پدمنتگی نشانے جوڑیں اور مروچی بلوچستان محلوق بزدگی آماش تو آخر اگر ای راشون ای مرکزی راشون اگر یک پیجے سرا ببانگوڑا بلوچستان ایک مزنی حدیہ معاملات جیڑا کے استنا گشی نگبان تو مشتر گب جن گئے محکمہ امراداری کرنے گئے ای وعدہ زانتکار پروفیسر منظور بلوچ صاحب تک اشی سرم گب جنی السلام علیکم پروفیسر منظور بلوچ صاحب. وعلیکم السلام. جی وجہ بعض منتوار پروفیسر صاحب شما وحد کشت میں مراگشہ بار زیر گئے ما بلوچستان کس طرح معاملہ ان سر گپتران کن گئے مدام پروگرام کنے بلے ما یک چیزیں مار گئے کہ بلوچستان ما مرکزی کس طرح رہنما یا راشونا انچو لگی کہ یک پیجے سرا نیا محقف درستانی جتا جتائیں چو پرچا بس شرے شما سوال ہے بلوچ پالیٹکس اگر شما چاری بدقسمتی گوشے یا بدبختی گوشے بلوچانی نفسیات معلوم نہیں کچھے کہ وقت پا وقت اچ ٹائم کستے امراداری نہ کرتا مطلب اما نئے پاچے اگر شروع کرنا کہ اولی نئے الیکشن بوتا ہے یا اولی حکومت جوڑ بوتا ادا کستے یعنی اختلافات رندہ کستے اچھی کے بو 88 بلوچستان نیشنل لائنس جوڑ بو نواب شہید اکبر خان مفتی آئی وزیر اعلیٰ جوڑ بو لیکن رندہ ایشانی جیڑات کا اور بی این وائی ایم جوڑ بو رندہ کستے بی این ایم بو عام پارٹی ٹکٹ انسرا کستے ایشانی را جدا جدا بو تا اختر منگل وطی دڑا جوڑ کو اور ڈاکٹری وطی رندہ بی ایم پی جوڑ بو بلوچ کو مائرم وشات کو کہ بھائی شر عبرے کے نو اما کستے یک پلیٹ فارم سرا یا درا کستے پارٹی یک جا بو اگائیں اور رندہ بی ایم پی بوتا کہ کجام ٹائم 97 الیکشن اکٹتے تات کا تو جے ڈو پی کو شن کو اتحاد بو صدر اختر منگل وزیر اعلیٰ بو کجام کے یک خفیہ معاہدہ بوتا آئی خاص شک یا کمال گپ یا شر یا برے بوتا کہ اما کستے جے ڈو پی بی ایم پی یا اوار کنا لیکن اما اے چارت کہ اتحادم بعض بیکار ورڈ کستے ناخوشگوار ورڈ کستے الاس بو اور جے ڈبلیو پی کستے اپوزیشن شو آئی رندہ بی ایم پی ایم تقسیم بو نو امائم چارہ گا ہمتے گوستہ کے الیکشن تو کا کستے نیشنل پارٹی پشتونخوا گولینس کو لیکن نیشنل پارٹی بی ایم پی اوار نہ بوتا آئی نقصان ایک بو کہ کوئٹہ تی قومی اسمبلی سیٹم پشتونخوا دستات کا اور تی کجام 2 سیٹ کے آٹے میں کم متن انچو کہ اختر لانگا وی سیٹ بوتا ہے یا احمد نواز کو جا کنٹیسٹ کرنا گا یہ 2 پیور بلوچانی سیٹ بوتا لیکن وقت پا وقت ایشانی جگڑا ہے اور من نہیں سمجھو کہ شاید پرابلم کستے نفسیاتی ہے مستے. اچھا منظور بلوچ صاحب چموشی کے پرابلم بلکہ نہ نفسیاتی ویدکا ماں گندیں کہ اگر یک مرکزی کستے نا بلوچ قومی کستے نا نیشنلسٹ راشوں نے یک بیان دا گو کہ ماں گندگیں کہ بلوچستان سینیریو درستانی موقف چو بظاہر یک کے بل اگر یک لیڈر ہے کہ یک بیان ہے کہ شنکاں آئیے بیان تائیدہ باز
कम गिंदगा के जो मरकजी रहनुमा भी कना वती मौक़िफ़ा देमा कारा आइए दूमी मौक़िफ़ा नमन्ना ये छे नफ्सियात यांचो पैदा बह गए कि इसे बिल्कुल हल धरने आए गए पर्सनैलिटी क्लैशेस दोनों एशियन की पॉलिटिकल रवैया नहीं कि तो कुछ है कि पॉलिटिकल तो का पॉलिटिक्स तो का वड़ना भी इधर अनानी मसले पर्सनैलिटीज आनी मसला है कि भाई मन कैसे बलोच कौमी लीडर वहाँ आ गुशी दस्तार मनी कर रहा भी सही गुशी के मन कैसे ज्यादा कैसे काबिल लाइक लेकिन ईशानी वत पवत चेड़े नुकसान ये बुआ गए कि अम्मा अच्छी तो लॉस करना गए मार्केट अम्मा दस्ताने मुलाजिमत या ब्यूरोक्रेसी या तई दस्ताना है हायर एजुकेशन तई दस्ताना है इवन कैसे पॉलिसी साज दारा तो का था बिल्कुल तई मर्दुम मौजूद नहीं मीडिया वाला तो चार गए तो उदा जीरो है और इधर अम्मा ये चाहता कि कुछ जानते हैं आज ने कश्य गया बर वो 1-2 साल पेश कि अच्छी के वाक़यात अम्मा ये दी कि ANP जमात इस्लामी JY और अवार मुद्दा ये मसला इस तरह अच्छा मंजूर बलूच साहब इदा मशमदिया गब में बलूचिस्तान आसे मसाइल के चूँकि NFC एवार्ड पदमंतगी बेरोज़गारी के सकबाज हैं इसी तरह मुत्तफ़िका लाए अमल परचा जोड़ नबी मतलब ये तो इधर एक तो पर्सनैलिटी क्लैशेस ईशानी मफादात जुदा नू ये समझा कि भाई अगर मन ईशा गवारी करना तो मनी कैसे पोजीशन रहती या मन कैसे मनी मफादात सियासी मफादात नुकसान ठीक है वही चबरने अगर तो मतलब ये चाहे पार्लिमानी पॉलिटिक्स अच्छा रहा BNP या नेशनल पार्टी या अवामी है आगे शुमा कैसे बलूचिस्तान या बलूच मखलूक के मसले बलूच नेशनलिज्म में तो सवाल एक पैदा हुई कि शुमा पर्चे जुदाए शुमा पर्चे अवार नबुआ गए आगे शुमा अवार गए और मैंने तो न पूछा कि सिर्फ ईशानी मन तो ये पूछा कि फर्ज का अंचो दिगे इदास्ते हैं हजारा हस्ते या इदा कैसे दिगम हस्ते के आग शायद अगर मामलादारी करना जाए अगर अम्मा अवार वहाँ और दिगा मखलूक अवार का खसन सी पे के दिगा मसला है तो एक मुआसरे तई पोजीशन जोड़ दी लेकिन अलमिया एशियन के अम्मा तवानाई वत पवत खर्च हुआ गए BNP वर्सेस नेशनल पार्टी वर्सेस BNP अवामी और तो उधर सियाल अच्छी घुस गए तो रही घुस गए मतलब नू अगर चारा गाँव या फिजा जोड़ कर नगुआ गए जर पश्तूनख्वा तो हुकूमत को नू आई है पोजीशन नहीं लेकिन आप बलोच तर नजरिए वाला या जोड़ करने की जी बलोच ये जाके मर्द ने डन मर्द तो सियाला जवाब न दिया गए प्रोफेसर सियाला को जीने करेंगे तो पीपल्स पार्टी या रवैया से दिए या वो मुलाकात करने तो कैसे में या वो राब्ता करने एहतियात करने दिखा भाई तो वत पर्ची न मिले और ये सवाल बाय दिनू अच्छी के जानकार बता रहा गुशी या अच्छी के निविष्टों का या मीडिया ये बाय दे एक प्रेशर डेवलप का कि भाई कुछ बलूच या बरतना गए मंजूर साहब माँ गिंदगाएं कि पाकिस्तान है तो का मजहबी मुनाफरत सक यकवादे बीता गेश बीता भले पदा हम किसना मजहबी जमाता किसना अफाम तफीम को निश्ना यक पेज से रात का और यक नोके किसना आया कतादे जोड़ को मुतहदा मजलिस अमल नाम है सरा गो के दरो मजहबी जमात है तो का माना अगर माँ सिंधा रहें गुड़ा मारा उदा किसना GDA शिकला किसना माँ कौम परस्तें किसने जमातानी यक शक्ल गिंदगा के भले बलूचिस्तान अचू परचाना भी कि आया यक नेशनलिस्ट पार्टियानी यक मजन एतादे जोड़ भी ताकि बलूचिस्तान मामलानी सरा दरो यक पेजा बे मानी समझी तावादे के स्टेशन को मजन या पोजीशन या प्रेशर डेवलप न भी ये वती मर्जी या का नो सोशल मीडिया के मचारा गिंदगा हूँ ईशानी वत पवत इख्तिलाफ यक दोमिया के अच्छी कुछ मतलब खराबी कल्चर आए गए देमा दुश्मनबाजी या ये बड़ी चीज के पेश है बलोच पॉलिटिक्स से तो का ये बड़ी चीज न भूता किरदार कुर्सी भी कहाँ ये कहाँ आ भी कहाँ वतारा सुपेरियर दायर भी कहाँ लेकिन मन समझी कि तारीख कसर माफ न कर कि तो ये क्रूशल टाइम कैसे गुजरा तो कैसे बलोच सियासत लीडरशिप अच्छी खुशकिस्मती या बदकिस्मती तई दस्ता बूता लेकिन तई विजन हालत बूता कि तो अति बरासा बर्दाश्त न कुता है और दोमिया को तो आवार बीता है जाए तो जरदारिया को रवे आवती कंडीशन आयर का तो नूली का रवे आवती कंडीशन आयर का MMA तो अगर दिग्गज चीज हम बल
چینا کنا کہ مزن پرابلم ہے ڈیموگرافک مسئلہ ہیں دیگر بلوچستان میں مخصوص صورتحال ہے یہ وتیجہ دا بھائی شما کوئٹہ سطح ہم کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے نہ کریں شما ایدان میں پوزیشن آنے گوڑا بلوچ قوم چون باور کن شما نیشنلسٹ ہے یا شما دلت گوڑا منظور صاحب گوڑا شی مانا اشیں کہ شما ہمیں سرپت بیگیں کہ بلوچستانہ سیاست تا نظریہ منی کہلا علاس بو گئیں یا علاس بو تک اور نو ہمیں گندگ بھی ہو گئے کہ منی کی کجام لیڈر نو ہمارا لیڈ کرنا گئے یہ شانی بیان شموانے کندگ کہتے کہ بھائی اسی مطلب ہے کہ منی لیڈر اخبارم نوانی کتاب تو باز دور ہے گپی ویژن آئی کرانے پیشہ کہ ہم وطی لیڈرشپ پچا مطلب چھ نواب فرحان بٹی نواب خیر گوشمری صدا تعالیٰ یہ بعض گرنے دے عالمی مرض میں بوتا ہے وشالی و ترقی چونکہ بلوچستان گپی یک اہمیت بوتا نو یک روچ لیڈر صاحب یک بیان دن تھے دو می روچ دیگا برے کہاں سہمی روچ سہمی برے کہاں ایسی مطلب یہ کہ منی لیڈر کیسے وانگی لگاتا منی لیڈروں کو کجام کی آئی کیسے ایڈوائزری کمیٹی ہوگا منظور بلوچ صاحب گوڑا ترقی اور وشالی چون کہتے ہیں بلوچستان ہے تاکہ درو کے استنا یکدومیت پادا چک گیا من شمارا گوشی کہ ارچی کیسے ویژن سرائیں لیڈر ہمیں بھی کیا 7 سال دیما چاری تھے 7 سال پیش فیصلہ کرتے لیکن منی مسئلہ ہے کہ منی لیڈر صرف ووٹا چارہ گئے 4 سیٹا چارہ گئے اگر 4 سیٹیں خاطر کریم نوشیروانی یا گواہی اتیادی بھی ہم کھنتے تو یہ ویژن سرائے بلوچ قوم کے 1000 سال تاریخ ہے آئی جو دے آئی تشخص مسئلہ ہے منی خالی کسانے پیٹی مفاد سرا علی نبی اور بالکل مزن کوشچن مار کے کہ منی لیڈر کجام پارٹی بھی کیا نیشنلزم گپ کا نگائیں سوال بلوچ قوم یا تاریخ ہمیں چیکن تھے کہ شما اس ویژن چھے شما ویژن ہمیں چیز آپ کا سر ہوتا کہ یک سیٹ یک ایم پی اے یا 4-5 مردمہ کیسے شما کروڑ پتی ارب پتی کنے بس بلوچ قوم کو جا رہا ہوتے تو یہ علمیہ ہے کہ بلوچ قوم تنگی منی سمجھی منی ذاتی رائے کہ بلوچ قومہ کیسے پولیٹیکل فرنٹ بالکل خالی ہے آئی پولیٹیکل بیکنگ اچ نے اور کس کی کنا گائیں سمپل کیسے زر کمائنہ بزنس کنا گائیں بلوچ قوم سے نام استعمال ہوا ہے توڑا انو کے انو الیکشن کے سنا سرایاں توڑا انو عوام مارا چھ فیصلہ کنک لوٹی آیا ہے نا سیاسی نیمگا وطی جیسے نا دیان دے لوٹی یا نیشنلسٹ پارٹی نہیں پشتا رہو لوٹی عوام بھی تو کم وما تذبذب شکار ہے ظاہر عوام مسئلہ آپ ہے عوام مسئلہ ایجوکیشن ہے عوام میں مسئلہ ایشن کے آئے تحفظ نہیں پروٹیکشن نہیں کاروبار ختم ہوتا مخلوق کیسے وطی کیسے علاقہ بدری کا نہ گائے اجرت کا نہ گائیں اگر یہ حالت ہے تو تو آئے رہا ہے ریلیف دات کرس نہ کریں گوڑا آج چاری تھی گوڑا سرکار اگر کس قریب ہے گوڑا آج شر رہی کم از کم منی پوسٹنگ ٹرانسفر آپ مسئلہ ہو منی پروٹیکشن کرس کا منی خیال ہے کہ اگر یہ چاہے ماں بلوچ پولیٹیکل کو جہاں پارلیمانی پارٹیزاں اگر اشانتوں کا ویژن نہ کا وطی پالیسیزاں ریوزٹ نہ کرتا تو منی خیال ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹی نے یہ آخری چانس ہے کہ آئی رندہ شاید نیشن اقتدار رسی اور نیشن کے عوام اعتماد رسی نیشن فیصلہ کرنے گی ہے بالکل فیصلہ ٹائم ہے کہ تو بلوچ قوم لیڈ کرنے آئی ارمانہ نہ پورا کرنے یا صرف اقتدار خاطرہ کا ہے اگر اقتدار خاطرہ کا ہے تو بڑا انجام بھی منظور صاحب پیسرا تو ہے نا یک پیجے سر آئیک ضروری ہے اسٹم نہ کرنا گئے آپ پوزیشن ہے تو کام نہیں منظور صاحب پیسرا تو ہے نا یک پیجے سرا پیسرا و یک پیجے سرا بیاں تو رندہ گوڑا جو سنا بنندہ بلوچ کو میں کسی نا باندھاتے فیصلہ بکنا اس میں چاہیے کوشش سرا لیکن میں خوشی کہ آج ٹائم بات تیزی روا گئے یہ نبی کے یک سال 2 سال رن ایک درا کیسے اسٹیبلشمنٹ حوالہ ہم کیسے شانی احمد ختم بھی علاس بھی اور بلوچ کو میں واسطہ ہم کیسے ایک کیسے اجنبی یا ایلینیشن رندہ رہو تھے تو اگر تو واقعی نیشنلزم سرا مخلص ہے یا تئی چیز جیسے گوڑا اعنات چھیں یہ عنائے مطلب چھیں تو کیسے یہ کرپٹ مردم سرا روئے احتیاط کھنے ادا تو گوشے کہ جی پاور پالیٹکس ہے تو پاور پالیٹکس یہ مطلب تو نہیں کہ تو کرپٹ یا عام مردم کے بلوچستان تباہی بربادی ذمہ دار ہے عائشہ کو تو نندہ کی واسطہ تیار ہے تو زرداریہ کو نندہ کی تیار ہے تو نندہ عمران خان تو اسی مطلب یہ ہے کہ گوڑا بلوچ نیشنلزم میں کیا چیز ہے اللہ بوتا آئی جنازہ پشکفتہ اچ نہیں صرف کیسے عشقیں عبرہ
بلوچ نیشنلزم لیکن عملاً یہ ہستے کہ اما نیشنلسٹ نہیں ہاں، اسی مطلب یہ کہ اما اپرچونسٹ ہاں، اور اپرچونسٹ کہتے یہ قوم میں لیڈ کرت نہ کہاں، آئی رہنمائی راشونی کرت نہ کہاں، اور یہ اپرچونزم زیادہ عمر نہ کہاں. نو پیپلز پارٹی انجام میں دے مائے چھ پشکپتا وہ آپ پیپلز پارٹی ایک مزہ نام ہوتا، لیکن یہ اپرچونزم یہ عدد کا اے این پی ایم میں دے مائے یک وائشان ایک درستہ آئی رچی بھی چلو یعنی چشمہ گوشے کہ نیشنلزم بلوچستانہ چے بالکل خلاص ہے اپرچونزم پسکپتا شما باز منتوار پروفیسر منظور احمد صاحب شما امراداری کو میں امراداری کا نگایا زانتکار پروفیسر منظور احمد آئی شما گب گوش داشتن کہ نیشنلزم کے سنا قومی سیاست بلوچستانہ چا خلاص ہے اگدان کے یک پیجا کے نیا آیا مزنے مرکزی راشون گوڑا بلوچستان جیڑا امیر رنگا کے سنے شنگو شانگواں گشی نگے وڑانا با میں گبر جا مزوریں بریکی